Ke Kholshing official page YouTube channel thir tu zong te chibai vek kule voina chuan lungsen vokvul tu te report le Mizoram HNVT department report kan ngai thadon ni lungsena tundin muna vokza pariat athito a African swine fever rin lel ani lunglei district chu lungsen khua march ni somni pakhat sang ni somni pakhat atang nimin chundar khat thleng khan vokza pariat athito a animal husbandry and veterinary minister Dr. K. Bay chuan vok thi chana African swine fever ASF rin lel ani thu asoi HNVT department changtu Dr. K. Bay chuan Sri Lanka kan himna tan mun dang atanga voklak lu khap char ani ati pathian zara hun enge mochen Shrileng kan tur lawa mase kan hlothon em chu aron lut ta ni in langati lungsena kumin march ni somni pakhata vok athitana march ni somni panga HNVT department in report adon thu soin Dr. K. Bay chuan tlabung CVO hoin lunglei an pan hala PRRS le classical swine fever ani lauti fin fi ani to ASF ani ngei chuan kan ria a ma se heta test theipo ni se nisat bopal a fin fi a anin an puan ngai ati nisata hian sample test ani don thu asoi HNVT department minister chuan Vokshileng Mizoram alu lo na turin theitop an chuati soin riat phak lo le rin phak lo atang lut aum thin ani mel Bangladesh lamatang aru ka voklak lu manga dar ani kan ring dewa Meghalaya atanga voksa atanga thil siam lak lu atanga kaipo ani thai ati nimin thotan ni khan doctor panga telna investigation team tir anni thu soin Dr. K. Bay chuan keipo April niria thian a mun nge ya kal katum ati lungsena hian ran khuwa khirna puan ani to ASF a hlawum em a inkai aul samba ka akai to chuan thingei ani ati a lunglei district ba ka district dangte po film khur tura andu thu asoi HNVT minister chuan Shrileng chu department chau do hne chi ani loti soin SF ani chuan Adam doi aom lo inven hi kan ti thayom chuna ni Sidaw tur hian tho ho na thatak kan nei angai takzet ani ati zona changin Dr. K. Bay chuan lungsena vokthi dan anga vokthi na report mun dang atangin anla dong lauti asoya vokthi nei tu te zang na dom na pek chungchang chu sarkar ho tu te ne na ngai tu angai chi ani ASF ani chuan engtiangin nge min ngong nat don hriat phak ani lo ati a HNVT department chuan theitop an chua don thu asoyani ke Kholshing official page YouTube channel min hlut saka min thlir sak thina wangin kan lome kan video te ilola subscribe lo ni chuan khongai min subscribe sakla notification bell khai on phei chuan video ka upload ta piang in first sia theidon ani